بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli kardeşlerim elhamdülillah yangadan sizden bilen şuşu tapşırıda şiraşabız yani bugün indi Ramazan'ın 18. günü Allah subhanahu wa ta'ala tutkan urazalarımızı kabullardan kılsaydı hem kalgan günlerini degen tırışıp Allah Rabbimiz riza bulgan halde gıybedette ütkeriga nasip etseydi, Kadir kişisinde gıybedette ütkerip, Kadir kişisinde gıybedette ütkergen ecir savaplarına erişirge nasip eyleseydi. Ütken tapşırıda söylep gitken idim Allah Teala'nı iske alı turunda. Bugün şunu devam edem, çünkü bu bik ehemmiyetli mesele bulup tura. Allah subhanahu wa ta'ala'nı iske alıp zikir etip yürü her Müslümanın buruşu. Hatta Peygamberimizin şunday hadisleri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytem, eğer de kişi dibeyte bir mecliste oturup Allah Teala'nı iske almasa, Peygamberge salavat etmese, olanlar kıyamet gününde ukeniş bulurdu, kimşilik bulurdu ol kişiye. Kimşilik bulurdu. Şuna göre her kişi koydağına otursun, koydağına barsın, ol Allah'ını iske çürüge deyir. Elhamdülillah, subhanallah, Allahu Ekber deyip zikir eytirge gerek. Şuşa zikirinin savapları turunda, onun üstünlükleri turunda söylep gidesim kele. En birinci, Allah Teala'nı iske alı, ol şeytanını yarağaydı. Allah'ını zikir etip yürgen kişiye şeytan yakın kelmeyi. Şuna göre kişi her bir işinde Bismillah etse, iş tamamlangandan sonra Elhamdülillah deyip etse, İyinden çıkıp gitkende Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah deyip etse, hem Peygamberimizden kelgen zikirlerini irte bilen turgaç, kiç bilen meşitke kirgende, meşitten çıkanda hem başka türlü zikirlerini eytip yürüyken ol kişiden şeytan yarak bola. Onlar şeytan yakın kelmeyi. Çünkü yol Allah'ını iske ala. Şunun için Allah'ını zikir etip yürgen kişiden şeytan yarak bola. İkinci, ol kişiden Allah razı bola. Çünkü ol kişi Allah Teala'nı iske ala. Allah Teala yarata, koşan onu iske alırlar. Çünkü Allah Teala deydi, "Fezkuruni ezkurukum" deydi. Meni iske alırız, men degen sizni iske alırmın deydi. Yani Allah Teala'nın rizalığına erişe, Allah'ını zikir etip yürgen kişi. Hem ol kişinin burşu kaygıları bite. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer degen bir ağırlık kilse, birer mesele bir şey başlasa, namazga basaydı. Namaz in olu zikir. Namaz turunda eyteydi, arih nebihe ya Bilal deyip, ya Rabbim, namaz bilen bizni yol ittirel deyip eyteydi. Yani Bilal radıyallahu anhu azan eytip, onlara birgeleşip namaz okup, Peygamberimiz yol eyteydi. Şuna göre, eğer degen senin köngülünde bir şey bulsa, taharet al, namaz oku. Peygamberimizge salavat et, istiğfar kıl, zikir et. Ala bi zikrillahi tatmainnul kulub deyip Allah Teala. Allah'ını iske alı bilen yürekler tınışlana deyip. Şuna göre Allah'ını zikir etu, ol köngüllerini tınışlandıran. Hem ol köngülge şatlık kirte. Köngüller tınışlana, hem köngüllerge rahatlık kire, hem kişi ruhi azık taba. Eğer degen senin irtengi namazın okılgan iken, eğer degen senin her bir namazın vaktinde okılgan iken, senin köngülünde rahatlık bulacak. Bu hiç şiksiz şulay. Şunun için aytkanımızda inullu zikir ol namaz deyip ettik. Yani namaz birinci şiratta vaktinde okulurga tiyişli. O inullu zikir. Anları şulay yok. Eğer de üsteme tesbih, tahmid, tekbir eytip la ilahe illallah tahlilleri eytesin iken, bunlar nur üstüne nur bulan. Hem şulay yok, zikir eytu ol Allah Teala'nın mol rızıklar getireceksin. Allah Teala eyte, İstagfiru rabbakum innehu kâne gaffara yursilis semâ aleykum midra. Nuh aleyhisselam özünün kavmine eyte. İstiğfar kılığız diye, estağfirullah diye eytegiz diye. Allah Teala sizge mol rızıklar ciberer diye eyte. İstiğfar kılı. Allah Teala'nı zikir etip yürü, istiğfar kılı. Hem şulay yok. Şuşunlar ihtibar etu, sana bereket getire.
Аллаһ Тәгалә көтмәгәннән сиңа ризык бирә. Чөнки ул тақвалык сифаты. Ва ман яттақилла ядж'ал лаху махраджа ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Кем дип әйтә Аллаһ Тәгаләгә тақва булса, Аллаһтан куркучан булса, ул кешене Аллаһ Тәгалә авыр эшләрдән, авыр вакыйгалардан чыгарыр һәм көтмәгән җиреннән ризык бирер ди. Һәм Аллаһ Тәгаләне искә алган кеше, әлбәттә, Аллаһның мәхәббәтенә ирешә. Аллаһ Тәгалә аны ярата. Ә кемне Аллаһ Тәгалә ярата икән, аны башкалар да яратачаклар. Чөнки син зикр итеп йөрсәң, Аллаһ сине искә ала. Син Аллаһны искә алган сайын, Аллаһ сине искә ала. Ә Аллаһ сине искә алгач, Аллаһ Тәгалә сине ярата. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дәген Аллаһ Тәгалә бер кешене яратса ди, ул фәрештәләргә әйтер. Иң беренче Җабраил алейхиссәламгә әйтер. Мин фулан кешене яратам дип. Һәм Җабраил фәрештә башка фәрештәләргә әйтер. Аллаһ Тәгалә фулан кешене ярата дип. Һәм бу кешене күк ияләре, фәрештәләр яратыр, һәм җиргә аны аңар кабуллык иңер дип әйтә. Ягъни аны кабул итерләр кешеләр. Ягъни шуның өчен Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәт, Аллаһ Тәгалә яратса. Икенче бер хадисендә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәгалә кудси хадистә әйтә, Аллаһның иң яраткан гамәлләре фарыз гамәлләр дип әйтә. Кеше фарызларны үтәсә, бу Аллаһның иң яраткан гамәлләре. Һәм ул өстәмә гыйбадәтләр белән, нәфил гыйбадәтләр белән, өстәмә намазлар белән, өстәмә уразалар белән Аллаһка якынаюны дәвам итә. Аллаһка якынаюны дәвам итә. Хәтта Аллаһ аны якын итер ди. Якыннан яратыр ди. Һәм ул кеше Аллаһ теләгән әйбергә генә карар, Аллаһ теләгән әйберне генә ишетер, Аллаһ теләгән әйбергә генә кагылыр, Аллаһ теләгән әйбергә генә барыр ди. Әгәр дә сораса, Аллаһ Тәгалә дугасына җавап бирмен дип әйтә. Ягъни кеше күбрәк Аллаһны искә алган сайын, күбрәк зикр иткән сайын, күбрәк нәфил гыйбадәтләр кылган сайын Аллаһка якыная. Һәм бу кеше әлбәттә Аллаһның яраткан бәндәләренә иренә. Шулай ук Аллаһ Тәгаләне искә алып зикр итеп йөргән кеше, ул Аллаһның карашын тыя. Менә без муракаба буенча сөйләдек, ягъни кеше Аллаһ Тәгаләнең карашын тыярга тиешле. Аллаһ Тәгаләне онытмаска. Кем зикр итә Аллаһ Тәгаләне? Әлбәттә шушы тойганда булачак. Чөнки ул белә, Аллаһ Тәгаләне күреп тора, Аллаһ Тәгаләне ишетеп тора. Шуның өчен ул менә шушы ихсан сыйфатына даган ирешәчәк. Һәм Аллаһ Тәгаләне искә алу ул гөнаһларны ярлыкауга сәбәп. Бик күп хадисләрдә килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Кем намаздан соң 33 тапкыр әлхәмдүлилләh, 33 тапкыр субханаллах, 33 тапкыр әлхәмдүлилләh, 33 тапкыр Аллаһу акбар дип әйтә икән, һәм 100-нчесендә ла илаһа иллаллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир дип әйтсә, аның диңгез кебек хәтлек булса дагын гөнаһлары ярлыканыр ди. Менә диңгез дулкынланганда аның яр кырые вак-вак көбекләр белән тула. Менә шуны хәтлек диңгездәге көбек хәтлек гөнаһы булса дагын Аллаһ Тәгаләне кичерер дип әйтә. Ләкин менә монда бер әйбергә игътибар итәргә кирәк. Аллаһны зикр итү ул субханаллах, субханаллах, субханаллах дип кына түгел. Субханаллах, 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 әлхәмдүлилләh, 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 Аллаһу акбар дип әкренләп әйтергә тиешле. Ла илаһа иллаллаһ, ла илаһа иллаллаһ дип әйтергә тиешле. Ягъни мәгънәсенә төшенеп. Субханаллах, Аллаһ Тәгалә бөтен кимчелектән пак. Әлхәмдүлилләh, барлык мактау бер Аллаһка. Аллаһу акбар, Аллаһ бөтен нәрсәдән дә бөек. Ла илаһа иллаллаһ, Аллаһтан башка гыйбрат кылырга лаеклы зат юк дип әйтәсен. Менә шушы вакытта, шушы зикр сиңа тәэсир итә һәм ул гөнаһларны кыйлырга ярдәм итәчәк. Автомат рәвештә зикрләрне санап чыгу түгел.
Менә шушыңар игътибар итәргә кирәк, җәмәгать. Ягъни шундый вәгъдә, савап вәгъдә ителгән икән, гөнаһлар ярлыкканнарга вәгъдә ителгән икән, аның шушы зикернең мәгънәсе дәгән булырга тиеш. Кем 100 тапкыр субханаллаһ дип әйтә, аның гөнаһлары ярлыкканнар ди. Аннары шулай ук шушы зикерләр безгә кыямәт көнендә әҗер савапны арттыра. Кыямәт көнендә җәннәттә ул үсемтек булачак. Ягъни Пәйгамбәребездән килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мигъраж кичәсендә Ибраһим пәйгамбәр белән очраштым" ди. Ул аны күрә, җәннәттә бер агачка терәлеп утырганын күрә Ибраһим алейхиссаламны. Һәм шунда пәйгамбәребезгә ул әйтә, Ибраһим алейхиссалам әйтә: "Миннән өммәтеңгә сәлам ирештер" ди. Миннән өммәтеңгә сәлам ирештер. Һәм аларга әйт: "Җәннәт ул тигез бер җир." Ягъни ул тип-тигез басу шикелле, тип-тигез. Һәм аның үсемтекләре: Субханаллаһ, Әлхәмдүлиллаһ, Ла илаһа иллаллаһ, Аллаһу акбар. Субханаллаһ дип әйттең, Аллаһ Тәгалә сиңа җәннәттә бер хөрмә агачы утырта. Шушы зикерләр синең җәннәттә сиңа урын әзерләй. Синең агачларын, урыннарын була. Ла хаула ва ла куввата илля биллаһ турында пәйгамбәрбез әйтә: "Канзун мин кунузил җанна" дип әйтә. Җәннәтнең бер хазинасы ди. Ла хаула ва ла куввата илля биллаһ. Шушы зикр. Ягъни һәр бер зикр турында тукталып аерым сөйләсәк, анда иншалла бәлки насип булыр сөйләрбез. Ягъни һәр берсендә тирән мәгънә ята. Һәр берсендә аерым саваплар вәгъдә ителгән. Һәм ул бу дөньяда кешегә көч-куәт бирүче. Хәтта кайбер галимнәр иртәнге намаздан соң кояш күтәрелгәнче зикр әйтеп утыра торган булалар. Бөтен кеше мәчеттән чыгып китә, әле ул кала торган була. Зикр әйтеп утыра. Шуннан кайбер шәкертләре сорыйлар: "Ник сез шулай сак итеп утырасыз?" дип әйткәч, ул әйтә: "Бу минем иртәнге ризыгым" дип әйтә. Зикр минем иртәнге ризыгым. Әгәр дә мин шушыны эшләмәсәм, минем көчем, куәтем калмый дип әйтә. Ягъни галимнәр менә шулай итеп утырганнар. Алар зикрне бик күп әйткәннәр, меңәр тапкыр әйткәннәр. Субханаллаһ, Әлхәмдүлиллаһ, Ла илаһа иллаллаһ дип әйткәннәр. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһның иң яраткан сүзләре, Субханаллаһ, Әлхәмдүлиллаһ, Ла илаһа иллаллаһ, Аллаһу акбар." Менә шушы 4 сүз дип әйтә. Аллаһ Тәгалә ярата шушы сүзләрне әйткәнне. Шуның өчен мусульман кеше һәр даим эш эшләгәндә дәгән синең телең тик тормасын, зикр әйтсен. Һәм моның файдасы бик зур. Һәм әлбәттә, әгәр дәгән кеше Аллаһ Тәгаләне зикр итүчән булса, рәхәт вакытында искә ала икән, аны Аллаһ Тәгалә авыр вакытында искә алачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Тәгарраф илаллаһи фир-раха, ягрифка фи шидда" дип. Рәхәт вакытта Аллаһны искә ал, авыр вакытта ул сине искә алыр ди. Шуңа күрә, менә без мөмкинчелек булганда, буш вакыт булганда зикр итәбез икән: Субханаллаһ, Әлхәмдүлиллаһ, Ла илаһа иллаллаһ, Астагфируллаһ. Салават әйтәбез икән, шушы зикрләрне әйтәбез икән, без Аллаһны искә алган булабыз. Һәм инде иншалла авыр вакытта, кайчан сиңа Аллаһның ярдәме кирәк, авыр хәлгә калганда Аллаһ Тәгалә сине калдырмаячак. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, иншалла киләсе тапшыруда яңадан дәвам итәрбез шушы зикергә кагылышлы булган мәсьәләләрне, ләкин Рамазан аенда шушы зикрләргә күбрәк игътибар итсәк идек, чөнки иң беренче тапшыруларның башында әйтеп киттем, Рамазан аенда әйтелгән зикрләр аерым саваплы. Хәтта кайбер галимнәрдән килә: Субханаллаһ, Рамазан аенда әйтелгән Субханаллаһ 1000 Субханаллаһка тора дип әйтәләр. Башка айлардагы әйтелгәнгә караганда. Ягъни 1000-гә кыйммәтлерәк дип әйтәләр. Шуның өчен бу айда күбрәк
Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah deb zikirlerini ko'proq aytdik. Chunki endi sanoqli kunlar qoldi. Sanoqli kunlar, hozir endi biz oxirgi 10 kunga degin yaqinlashdik. Oxirgi 10 kundagin bizning endi bir necha kundan boshlanacak qadr kechalari kutu deysimmi. Shunga ko'ra tirishik shu kunlarni, zikrlarni aytirga ham g'iybatimizni komil ravishda boshqarga Alloh taolo nasib etsin. Endi darsimizning ikkinchi bo'lishida biz tafsirga to'xtalamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ga ingan Qur'on shu Ramazon oyida 23 yil davrida ingib borgan Qur'on suralarini to'xtalamiz, chunki bu oy Qur'on oyi, Ramazon oyi ham shuning ma'nolarin qisqa suralar, ya'ni ko'pchiligimiz balki yodlagandir, shu suralarning ma'nolarini aytib ketam. Uzgan topshiruvda biz sizning bilan Alaq surasına to'xtalgan edik. Alaq surasini aytdik, eng birinchi ingan oyatlar, Qur'onning eng birinchi ingan oyatlari to'g'risida aytdik. Ham Alloh subhanahu va taolo biz onun 5 oyatini o'tdik. Ul barысы birga 19 oyat. Shuni davom etamiz. Mana bunda bu suraning ikkinchi ulushida, mana Qur'onda onda turli ma'nolar keladi. Ham Qur'on Alloh taolaning amri bilan birga jiyila. Turli vaqtda ingan bo'lsa dag'in, payg'ambarimiz bu oyatni shu yerga qo'ying'iz, bu oyatni shu yerga qo'ying'iz deb turli vaqtda ingan oyatlar dag'in birga jiyilirga mumkin. Mana bunda hozir so'z ketashak Abu Jahl to'g'risida. Abu Jahl ul payg'ambarimizning zo'r dushmani bo'ladi. Zo'r dushmani bo'ladi. İman kitirmey, ham shul halda dunyodan ketib boradi. Ul Abu Jahl, onun ismi Amr bo'ladi. Zamanında Abul Hakim deb degan hikmat iyasi deb ataganlar, lekin onu musulmonlar Abu Jahl deb ataylar. Nodonlik iyasi, chunki ul bila turib payg'ambarimizga qarshi chiqadi. Hatta bir kishi ondan so'ray. Sen bit bilasin dey. Sen bit bilasin dey. Muhammad payg'ambar haqlida ekanin. Ul haq ekanin bilasin dey. Ul ayta ayyi bilam dey. Men bilam dey Muhammad haq ekanin dey. Lekin deb ayta biz gel olar bilan yorishdik dey. Bu Banu Hashim payg'ambarimiz bu ikinchi qabiladan, ya'ni ikinchi qabila bir urulari turli biz gel olar bilan yorishdik deb ayta. Olar hojilarni suv ichirsalar biz oshatdik dey. Olar bir izgilik ishlasalar biz ikinchisini ishladik deb ayta. Hozir olardan payg'ambar keldi dey. Biz dan payg'ambar kela olmaydi. Shulay bo'lg'ach biz onlar faqat qarshi chiqa olamiz dey. Ham shunga ko'ra qarshi kela. Qarshi kela Alloh taolo Qur'onda ayta, olar ko'ngillari tirandagi shu bilalar dey haq ekanin Muhammad payg'ambar. Haq ekanin bilalar, lekin iymon keltirmaylar. Shuning uchun kishi ko'ngilida haqiqatni biluv ali yetmay. Musulmon kishi bo'lsin uchun ul iymon keltirga tegishli. Ul Allohga bo'ysunirga tegishli, itoat etirga tegishli. Mana shu vaqtda ul musulmon bo'ladi. Akim masalan islom dini haq ekanin, durust din ekanin bilammi, ammo lekin itoat etmay ekan. Iymon kalimasini aytmay ekan, ali ul iymonda degan so'z tugul. Ya'ni turli kishilar bo'lgan mumkinlar, na bu din durust din, na bu din İslam dini haq din deb aytirgan mumkinlar, lekin ali ul iymon belgisi tugul. Shuning uchun iymon keltirgan kishi ul ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb iymon kalimasini aytadi. Iymon kalimasini aytadi. Bizning endi mana Tatar xalqi. Ya'ni biz aslida musulmonlar. Ham endi bizga mana bizning agar tagin kishi bizning uchun dinga qaytarga kerak. O'zi bizning abi boboylarimiz shu dinni saqlagan dinimizga qaytarga kerak. Hamonim bilan amal qilirga kerak, hurmatli din qardoshlarim. Mana bunda Alloh subhanahu va taolo aytam, 6-oyat shu surada Alloh taolo aytam, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna.
Alloh taolo aytadi, kalla deydi. Kalla degan so'z Qur'onda yish ishri ul Makkada ingan suralarda. Onun ma'nosi yo'q ali olay tugil. Yo'q ali olay tugil. Mana shunga ko'ra bunda normalda tarjima etiladi, yo'q. Biz ne kadar yumart bulsak da, çünkü oldağı ayette Allah Teala aytdi, o'zining yumartligi to'g'risida. Va rabbukal akram. Ul nimetler berdi. Kishini qalam bilan iratdi. Lakin biz ko'pmi yumart bulsak da, shinliqda adam balası albatta o'zine belgilangan chekdan oshardi. Ni için chekdan osha? La yatgha. Chekdan ni için osha? Ar-ra'ahu istaghna. O'zin bir narsaga da muhtoj tugil deb ko'ru bilan, ya'ni menim kimga ehtiyojim bo'lsin endi deya boshlar. Ya'ni adam Alloh taolo mana kishilarga ne'matlar bergandan so'ng ayta, ular bu ne'matlar Allohdan deb qabul etmaylar. Bolalari ko'p bo'lsa, boyliklari ko'p bo'lsa, salomatliklari niq bo'lsa, ular takabbürlanalar. Onlar şikten çıgalar. Bu adam balasının sıfatı. Ayanış adam balası sıfatı. Küp kişi koşananlar derece kilse, koşananlar boylık kilse, ol özünün kim ikenin unuta. Başta kim bulganın unuta. Ham özün allakimge koya, üstün koya başlay. Mana şunun bilen ol şikten çıga. Abu Cehil degen şulay yok. Allah Teala onu ayta onun turunda. Lakin bu adam balasının ko'p kişilerde şunday sıfat var. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şunday qissa ayta. Aldağı ümmette deb ayta. Banu İsrail kavminde aldağı ümmette 3 kişi buladı. Birisinin teni ağırta, teninde türlü toplar çıgan. Yemsiz olan kişiler niteler, naşar qaraydigan bolalar. İkincisinin başında şeşi bulmay. Üçüncüsünün ko'zi ko'rmay. Üçüsü degen ağır halde yaşaylar. Allah Teala sınar için bir ferishtani jibaradi. Kishi qiyafetinde kile bir ferishta ham aytam. Birinchisini aytam. Agar degen senin tilisizmi deb ayta, tanin kiri haline qaytuni. Ham boyliq bo'luvini tilisizmi deb ayta. Nindi boyliqdan tilar edin dey. Tegese ayta, ayyi tanning salomat bo'luvini tilayim, ham menim diyalar bo'luvini tilayim deb ayta. Shundan so'ng ayta, Alloh esa shulay bo'lsin dey. Tani o'z haline qaytam, ham diyalar kutuvi menim. Alloh da diyalar beradi. İkinci kishi yanına kelib, sen ne tilar edin deb ayta. Tegese ayta, shashim o'sini tilar edim, ham sıyırlar bo'luvini tilar edim deb ayta. Alloh esa shulay bo'lsin dey. Ham mening shashi o'z haline qayta, ham sıyır kutulari bu kishida bo'ladi. Uchinchi kishiga kelib, sen ne tilar edin dey. Men ko'z ko'runi tilar edim dey. Ham sariqlar bo'luvini tilar edim deb ayta. Ham bu kishi farishta ayta, yara shulay bo'lsin deb, hammani ko'zi ko'ra boshlaydi, ham sariqlar kutuvi Alloh taolo beradi. Bu kishilar yashaylar. Ko'pmidir vaqt o'tgandan so'ng Alloh taolo yangadan jibara farishtani. Ham bu farishta kela bir yo'lchi miskin qiyofatida. Avur halga tushgan yo'lchi qiyofatida kela. Ham birinchi kishiga kela shundan ayta, bu boyliq qarali diyalar qo'yan ol sendan dey. Ol tegese ayta, mana mening bobolardan kelgan boyliq ol mening. Mana biz o'zimiz ishlab shu haqlik boyliqqa erishdik deb ayta. Tegese so'ray, azgina menga ulush berali dey. Men yo'lchi kishi azgina menga ulush berali shu boyliqdan dey. Yo'q, nindi senga ulush bo'lsin, bu mening kishti, mong'ay teri bilan tugib olgan shunday boyliq deb ayta. Shundan so'ng ayta, sen anditdigandek tugil edimmi sunday? Miskin holda edin tugilmisin? Yo'q, anday tugil edim dey. Oldi. Shundan so'ng farishta ayta, agarda oldagan bo'lsan, kiri o'z holingga qayt dey. Hamtaga kishi kiri holida qayta. İkinci kishi yanına baram. Bu kishining sıyırlari, kutular
Әйтә, мин юлчы дип әйтә. Миңа шушы байлыктан әз генә өлеш бир әле ди. Юк ди, бу бит минем маңгай тире белән эшләнгән, бабалардан калган, менә без моны үстердек, үрчеттек, шуны хәллек байлыкка ирештек дип әйтә. Шуннан соң фәрештә әйтә. Ә син дип әйтә, ауру, ярлы кеше түгел имсең? Юк, нинди андый кеше булыйм мин дип әйтә. Шуннан соң фәрештә әйтә. Бу юлчы кыяфәтендә элекке хәлеңә кайт дип әйтә. Әгәр дә ялганлаган булсаң, һәм теге кеше элекке хәленә кайта. Üçüncüsüne bара. Һәм шулай ук ярдәм сорый. Тегесе әйтә, ал дип әйтә. Бу байлыкны миңа Аллаһ бирде. Аллаһ Тәгалә бирде. Күпме телисең шуны хәлек ал ди. Шуннан соң теге юлчы әйтә, Аллаһ бәрәкәт бирсен сиңа ди. Мин Аллаһның илчесе дип әйтә. Аллаһ Тәгалә мине сезне сынар өчен җибәрде ди. Менә син шушы имтиханны үттең ди. Аллаһ та бәрәкәт бирсен, байлыгын үзеңгә булсын дип әйтә. Ягъни, менә бу кыйссада Пәйгамбәрбез безгә аны сөйләп калдырды, шушы риваятта кешенең нинди азганлыгын күрсәтә. Кеше оныта. Кеше оныта үзенең кем булганын, кайдан күтәрелгәнен оныта. Әгәр дә аңар дәрәҗә һәм байлык бирелсә. Шуңа Пәйгамбәрбезнең шундый бер хадисе дә бар. Кешенең дине өчен ике әйбер шундый куркыныч ди. Хәтта сарык көтүенә ике аш бүре кергән шикелле дип әйтә. Менә сарык көтүенә ике бүре кирип һөҗүм итсә, нәрсә була? Менә кешенең диненә дә шушы ике әйбер кирсә, шулай була дип әйтә. Нәрсә ул? Малга хырыслык кылу һәм дәрәҗәгә хырыслык кылу дип әйтә. Ягъни кеше мал артыннан куам дип, гилаңар җитми, канагать түгел, мал артыннан куам дип, куа башласа, ул үзенә диненә, сарык көтүенә бер бүрене кертә. Тармар итәргә. Диненә кертә ул аны. Икенчесе, дәрәҗәгә шараф омтылса, дәрәҗәле булырга омтыла икән, дин файдасына, ягъни дингә игътибар итмичә, диненә карамыйча, ул тагы бер бүрене шушы сарык көтүенә керткән шикелле була ди. Ничек ике аш бүре сарык көтүен тармар иткән шикелле, дөньяга омтылу, малга хырыслык кылу һәм дәрәҗәгә хырыслык кылу кешенең динен тармар итә дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә, менә кеше азына, әгәр дә үзен онытса Аллаһка мохтаҗ икәнен. Әгәр дә ул оныта икән, ул бәндә, син кул, Аллаһның кулы син. Син һәр даим Аллаһка мохтаҗ. Аллаһ Тәгалә сиңа һава бирде суларга. Аллаһ Тәгалә сиңа сәламәтлек бирде. Теләсә бер минутта ала. Теләсә бер минутта юк итә ала. Агъзаларын сулый алмый башларга мөмкин, йөрәген типми башларга мөмкин. Аллаһ кулында бөтен нәрсә дәгән. Шуңа күрә мусульман кеше шушыны онытмаска тиешле. Ягъни, адәм баласы, син Аллаһка һәр даим мохтаҗ. Аллаһка һәр даим мохтаҗ. Һәр бер мизгелгә мохтаҗ. Шуңа Пәйгамбәрбез әйтә иде, саллаллаһу алейхи ва саллям: Я хайю я кайюм, бирахматика астагис, аслих ли ша'ни кулли, ва ла такилни иля нафси тарфата айн. Я хайю я кайюм дип Аллаһка мөрәҗәгать итә иде. Я хай, и тире, я кайюм, син бөтен тереклекне тотып торучы зат, и Раббым Аллаһ. Сине рәхмәтеңгә сыйынамын. Минем һәр бер эшемне яхшы кыл. Һәм мине бер мизгелгә дәгән үземә калдырма дип. Ягъни, мине үземә калдырма. Һәр вакытны мине үзең карап тор, тәрбияләп тор дип Аллаһтан сорый иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Хәтта кайбер галимнәр аны әйтәләр иде. Иртә белән кеше күбрәк шушы зикрне әйтсен дип. Я хайю я кайюм, бирахматика астагис, аслих ли ша'ни кулли, ва ла такилни иля нафси тарфата айн.
Alloh taolo bizni birimizni degin o'zimizga qoldirmasa edi. Inshaalloh ertaga shu suraning boshqa oyatlarini to'xtalirmiz. Alloh subhanahu va taolo hurmatli din qardoshlarim, Alloh taolo barchalarimizni Allohga itoat etishgan, onun yordamini har doim muhtoj bo'lgan bandalardan qilsa edi. Ham endi aytganimcha, shu Ramazonning oxirgi kunlarini haqlik urasalarimizni tutib, amal g'iboratda bo'lirga nasib etsa edi. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.